King. King. Rexona deodorant. Stay shower fresh all day. Things. People. 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 Animal. Animals. Animal. Bird. Birds. An. Ar. Ban. Ian. Ya gila. What is Noming. Mommy? Tanggal kiri. No answer. M I N-A-M-I-N-G. Kaon. M N M Kaho. M I M I Salah apa tuh? Nyap lesu. Tepo fish pula kita banyak. Hintay nama. Nanti. Hintay nama itu. Cia. Enggak. Connect ke audience baru. Hintay nama. Juga lemak ini kan. Shot bukan long. Kami lebih. Connect nya. Hati cuma hati kayak mood sih. Jadi connect ke audience.
R WORDS. Apa kan ni ka video ngan EP pang kan ni ka tadi tan. Jangan muan shoot haki video ngan man baik pang live stream. Tetapi sebenarnya dia kan video sepal like tengah ayo mesti miss kita bagi video. Lama akan ka step chung kamera kan ni tangki ni step. Tersampai ni tu step kita pengal upload apa chung ka ni ka channel. But lada pi pimsaya kan ka jaka ba pimsaya tu ka video upload subha tak sharp milne comment kan ka live stream ko chunga tepon lok lang bagan ni kaning yarap ya pi ba pintip kham ha ya e ka ba pim tu tepon lok lang bagan ni ka video nathai ba lada pi don kin lagi problem ki ba pimsaya pang ni subha sa comment akan ni ka live stream ko chunga tenang mandi percaya pi welcome to siapa ni cakap ni baik come to tap come to mo dan start mi hang ni satan hang ni kalian subah like perlok please like this video. What are noun or what are vowels? NAMES. What are vowels? Betul mak? Jelas namanya. What are noun what? NAMES. OFO. THINGS. Tang 10 minit dengan penpoy kan ke video te dengan khang yang live stream juga nomor amdon level 1 ki audience yang bakat taka parlok kan ada kasih penpan pengalih ke live stream parlok yang bakat ka video try kalau dan poy 10 minit dengan ikut nak video kan sih ongsa oi Hani NAMINGWORDS. Om suruh bantu. Ayo. Dapat lo kan khang yang live stream dengan nama apa kan yang dis konten asli mami live stream nama kan dia tentang persiang yang live stream dengan dapat lo ngelapoin siang ikut dengan video tu boleh cibun ya pi orang don lagi audian persan kau Emily perlu Bantu nih. dapat lo kau boleh cibun ya pi baru kipala ya pi Om bantu. what are vowels?